biyya keessaaf ala teessanii kanneen nu hordoftan daawwattoota BBS kun qophii addaati. Qophii addaa keenyaan arra lammiilee Itoophiyaa kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nafaana turaan afeerraa teenya. Sheekh Abdul Karim mee isinirraa hin eegalaa mana hidhaa kana keessa yoom hidhamtan hagam takka geessan eega hidhamtanii? Akka nuti itti hidhamne amma baatii 8ffaa keessa seennee jirra. Baatii 8 akka gaafa hidhamnerraa reedichaa fi nyaata dhugaatiidhaan dhibamaan keenya duuti lubbuulee namoota hedduun harka duudhaan dhibamaan harkatti dhibamee lubbuun isaa haga ammaatitti nu bira lubbuun isaa baqate nama hedduu ta'uudhaan tanaan duras nama hedduutti illee iyyannoon keenya dhageettii dhabaa ture. Ammallee dabalataan dhibamtoonni nama hedduu isaa bahaa fi gidduu jirtu haga nama 5 nu keessa jiran guyyaa kaleessarraa gama mootummaa askara Saudi Arabiyaatti iyyannoo keenya himannee dhibamaa keenya nurraa baasa jennaan dhibamaa miti aaduu yoo du'e tallaa janniin jiraa jedhanii deebii nu deebisaa turanii. Mee mana hidhaa kam keessatti argamtan? Mana hidhaa Saudi Arabiyaa Tariiq Al-Karj. Okay. Mana hidhaa kana keessatti nam meeqaa kutaa takka keessa nam meeqaan jirtan mee? Nama 360 wayfaa turreen. Nam 360 way. Tanaan nama 365 fa nama 370 fa. Okay. Mee rakkoo nyaataa fi dhugaatii achi keessatti isin mudatu maal fakkaata? Maal nyaattan maal dhuydan? Wallahi jireenyi nuti as keessatti jiraanyu kaniin amma isin agarsiisuudhaaf taa'u kana torbee tokko keessatti isa kana nama 5dhaan guyyaa tokko nama 5 isa kana walitti nuuf kennu ka dhugaatii isa kana nama 5 isa takka nuuf kennanii isa kana fudhannaa kubzii takkaayyuu waan akka biyya keenyatti qixxaa jedhamtu haphii takka osoo amma baasee isin agarsiise waan arrabni saree fakkaatu takka nutti raabsaa turanii miidhaa nyaataa fi dhugaatiillee dhibbaan dhibbatti qabne namoonni isin asii agartan kun kan amma reeffa fakkaatee qaamni isaa dhumatee lafiin isaarraa dhumate hedduun isaa gaafa mana kana seenuu uummata ajaa'ibaa fakkaatu akkuma viidiyoo argaa jirtan kanatti. Kutaan tun akkamitti uummata dila kana fuudhawoo mee akkamitti raftanii akkamitti achi keessa ciceeftan? Uummanni kun guyyaa rafee uummanni kun halkan rafa warri amma kana tateenyu kun bootaa rafiite dhabneetiniin guyyaa rafne kun halkan rafa kun shiftii walii goonee boqonnaadhaan taraa wal jalaa rafa. Mootummaan biyya sanii maal isiniin jechaa jira? Waa'ee hidhaa takkaakara biyyatti isin deebisuu yookiin ammoo furmaata manuma hidhaa kanallee isinirraa bal'isuu irratti waan dubbatee hin qabu? Mootummaan Saudi Arabiyaa waggaa gaafannu rakkoon nu biraa miti. Mootummaa keessan biraa nuti kasaaraan nurratti deemu jira. Osoo mootummaan keessan nurraa kan isin fudhataa yeroo gabaabaa gara biyyaa isin galchinaa jechuu jiran isaan rakkoon nu biraa miti mootummaa keessan biraa jedhan. Warri mootummaa Itoophiyaa imbaasiin dhufee isin ilaalle yoo dhufanii isin ilaalanii jiraatan maal isiniin jaan? Wallahi ambaasiin akka gaafa hidhamnee baatii 8 fi wayi keessa jirru ambaasiin takkaayyuu nutti dhufteetiin nu agartee hin jirtu. Kanaafiyyuu wallahi gama mootummaa biyyattiin gartee ni qabna jennee yaannuuni ilmi namaa tokko dhufee nu hubatee hin jiru rakkoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Namni biraan ni jira simaddii yaada kennatu yaada dabalataa? Ni jira Tigraay. Mee afaan Amaaraa danda'a? Afaan Amaariffaa hin danda'e. Okay, tikan. ከስሙ እንጀምርና ስሙ ማን ይባላል? ከታሰርክ ምን ጊዜ ይሆናል? አሁን ያለበት እስር ቤት ስሙ ምን ይባላል? ይሄንን በአጠቃላይ እስቲ አጠር ባለ መልኩ ብትገልጽልን። ሳዳም ባላለውኝ እንግዲህ ያው ይሄ የምገኝበት እስር ቤት እንግዲህ Tariq Al-Karj የሚባል እስር ቤት ነውና እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ በአሳዛኝ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። ያው እንደምታዩ እንግዲህ ብዙ ሰው በህመም ውስጥ ያለ በህመም ያሳልፍ የሚፈቅድን ያጣን ነን። እንግዲህ በተስፋ ውስጥ ምናልባት እኛ እንግዲህ በማወቅም ባለማወቅ ከሀገራችን እንግዲህ ወጥተን እንጀራ ፈልገን የተሻለ ኑሮ ነገን የተሻለ ህይወት እንኖራለን ብለን ነው እንግዲህ የመጣነው። ሆኖም ግን በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የምንገኘው። እዚህ ሊደርስልን ይገባል። ቢያንስ ዓለም ሁሉ ውስጥ የሚገኙ በዓለም ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ሆኑ ማንኛውም ሰው የተባለ ሰው እንግዲህ
አዎ እንግዲህ ምን አለ መሰለህ እዚህ ቢያንስ ከስምንት ወር እስከ አንድ አመት ምናምን ያገል ከዛም በላይ የሆነ ሰው አለ በጣም በብዙ ችግር ውስጥ ያለ በህመም ጎዳና ውስጥ ያለ ተስፋችን ሁላ ጨልሟል። በቃ ድረሱልን ነው እያልን ያለ ነው። ድምጽ ሆኑን ድረሱልን ነው የምንለው። ሌላ እንግዲህ ከዚህ ይሄው እንደምታየው ነው ሁሉም ነገር በጣም የምንተኛበት ልብ። አሁን ሰዓት ደግሞ የብርድ ሰዓት ነው፣ ወቅቱ የብርድ ሰዓት ነው። እዚህ በጣም ቅዝቃዜ ያለ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ቅዝቃዜ ያለ እና እንግዲህ ይሄው የዚህ በኋላ ኪስ እየለበስን ነው የምንተኛው። ቢያንስ መቀየሪያ ሳሙና የለንም፣ የምንጸዳዳበት እንኳን ሳሙና እንኳን አይገባልንም። በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለነውና እውነት ይሄንን የሚያው ቪዲዮ የሚያው ኢትዮጵያኖች ሊደርሱልን ይገባል፣ ድምጽ ሊሆን ይገባል። አንድ ክፍል ውስጥ በስንት ሰው ነው የታሰራችሁት? አንድ ክፍል ውስጥ እንግዲህ ቢያንስ ከ350 እስከ 400 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ይሄው እንደምታየው በጣም ተጨናንቀናችንን እየገፋን ያለ ነው። ምናልባት ፍርደኛ እንኳን ብንሆን የምንወጣበትን ቀን እናውቀዋለን፣ ግን እኛ በተስፋ ጎዳና ውስጥ ነገ አንድ ቀን እንወጣለን የሚል ጨለማ ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ያው እንደምታየው ነው፣ በዚህ ሁኔታ ነው ተኝተን ያለ ነው። ከኢትዮጵያ ኤምባሲስ መጥቶ የጠየቃችሁ የለም? ምንም አይነት የሚጠይቀን ሰው የለም። የሚገርም ነገር ኤምባሲ እኔ እንጃ እንግዲህ ያው ኤምባሲ አለ ሲባል እንሰማለን። ኤምባሲ ሲባል ነው ስሙን ነው እንጂ የምናውቀው እዚህ መጥቶ እኛን የሚጠይቀው የሚጎበኝ ማንም የለም። እና በጣም የሚገርም ነው። ልብስ የሚባል ነገር የለም። ቢያንስ እኛ እንግዲህ ብንታሰር ብንቆይ እንኳን እንደው ዓለም ይድረስልን ቢያንስ ልብስ መቀየሪያ እንኳን ልብስ እንደምታየው ይኸው በባዶ እንትናችን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያው እንደሚታወቀው በጣም ቅዝቃዜ የሚቆይ ያለበት ወቅት ነው ወቅቱ። እና ከዚህ አንፃር ምንተኛው ይሄ በላጣ ነው። ይሄው እንደምታየው በላጣ እንግዲህ ይሄ ነው ካርቶን። ይችን ካርቶን ራሱ ለማስገባት እንግዲህ ከባንጋሊ ጋር እነሱ ምግብ ምናምን በሚያወጡበት ሰዓት እነሱን እየለመንን ያንንም አስከሬዎች ምናምን ወታደሮች ያው እየቀሙ ምናምን እንግዲህ እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ነው በበላጣ ላይ ያለ ነው። ለተለያየ በሽታ ለሐሰሲያ ምናምን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነውና እባካችሁ ድረሱልን እያልን ነው። ይኸው እንደምታየው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ወገኖቻችን ድረሱልን። እንግዲህ ድምጻችንን አሰሙልን ለዓለም። ቢያንስ ከኢትዮጵያ ውጭ ከሌላ ዓለም ታስሮ እዛ እስር ቤት ውስጥ ከናንተ ጋር ያለ ሌላ ዜጋ አለ ወይስ እናንተው ኢትዮጵያን ብቻ ናችሁ እዛ ውስጥ የምትገኙት? እኛ እንግዲህ ምናልባት ተሳስቶ እንኳን የገባ ዜጋ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ተሳስቶ እንኳን የገባ ዜጋ እንዳለ ብለው ፈትሸው ሌላ ዜጋ ፈርፍረው ነው የሚያወጡት። የሚገርም ነገር ተፈልጎ ነው በማግኘት ተፈልገው ነው ፈልፍለው የሚያወጡት። ሌላ ዜጋ ካለ ያወጣሉ፣ በአስቸኳይ ነው የሚያወጡት። ከኛ ጋር ተመርጠን ነው ኢትዮጵያኖች ብቻ ነን እዚህ ውስጥ እንግዲህ የምንገኘው። የኢትዮጵያ ዜጋ ላይ ለምን ያተኮረ ይመስላል ይሄ የአፈሳው እስራት እና አሁን እየተካሄደ ያለው? እንግዲህ እኔ በጣም እዚህ ላይ እንግዲህ በጣም እኔ ግራ ይገባኛል። እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ላይ ብቻ ነው ልዩ ትኩረት ልዩ ዘመቻ የተደረገው። እንግዲህ ያው ሚስጥሩን ምን እንደሆነ ባላውቅም በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። በቃ አስከሬዎች ምናምን ይደበድቡናል። እዚህ ምንም አይነት ነገር እንዳንናገር ወይ ምንም አይነት ነገር እንትን እንዳንል በቃ እኛ ምንም ተራ እንደሆነን ነው የሚነግሩን። በጣም ነው የሚጠየፉን ምናምን ነገር ብቻ ያሳዝናል። በጣም ከእውነት የነምልክ የሰው ዜጋ እስከሆንን ድረስ የእውነት ያሳዝናል። ብቻ ለማንኛውም ኢትዮጵያውያን የእውነት አፍረናል። በጣም ከሚገርም በላይ ነው አንገታችንን ያስደፉት። የእውነት ምንም ተራ ነን እኛ፣ ምንም አይነት ጠያቂ እንደሌለን ሰው እንደሌለን ሀገር እንደሌለን አድርገው ነው የሚሆንና እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ የሚያዩ ሰዎችም ማንኛውም ሰው ድምጽና እንግዲህ አለን ሊለን ይገባል። ድምጽ ሁኑን እባካችሁ ወገኖቻችን። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው እየኖርን ያለነው። የመጨረሻ መልእክት ለህዝባችን የምታስተላልፈው መልእክት ካለ በዚሁ እድል ልስጥህና።
እሺ እንግዲህ እኔ ለወገኖቼ ለእንግዲህ ለኢትዮጵያውያኖች ማስተላልፈው ነገር እንግዲህ ድምጽ ሆኑን ነው። እኛ ያለነው እንግዲህ በተስፋ ውስጥ ነው፣ ጨለማ ውስጥ ነው ያለነው። ቀኑ የሆኑት በጣም ጨልሞብናል። እንደምታየው ከ18 ዓመት እስከ 20 እስከ 30 ዓመት ያለ ጎልማሳ ወጣት ነው። ይሄ ወጣት ዛሬ ሰርቶ ሀገሩንም ወገኑንም እሱም የሚቀይርበት ሰዓትና ጊዜ ነበረ። ግን ከዛሬ ለነገ የሆነ የተሻለ ነገር ይመጣል እያልን ብንጠብቅም የተሻለ ነገር ሊመጣ አላገኘንም። ነገሮች እየባሱና እየከረሩ ነው የሚሄዱት እና ድምጽ ሁኑንና ከዚህ አስወጡን ወገኖቻችን ነው የምለው። ሌላ መልእክት እንግዲህ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ለትግረኛ ተናጋሪ ወይ ደግሞ ለትግራይ ተወላጁ ብትሰጥልኝ ከስምን ጀምርና አሁን ያለህበትን እስር ቤት ምን እንደሚባል ከዛ ደግሞ እዛ ውስጥ ያለውን በአጠቃላይ ችግሩን በሰፊ ሁኔታ ታነሳለህ። አሁን አንድ ሱዑድ ኮይና ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ መህረሰና ብላጤው በስነ ስርዓት ሕክምና ይሕክምናይ ብጸልም ጎማ እዮም ዳጋፍዑለይና አማልተ ማልተ ይገቡ ደስ ትብሎምሎ ማልተ በቃ ናይ ሙቃዕ ሕርፋን ኣለዎም በቃ ያጋፍዑለይና እዮም ይድግድጉለይና እዮም ሓንቲ ኸብዝር ክልተ ሰቢር በልዕለና እያ سعود عربيا من طرطرة قفعس عبدوانا تغلالا يا دوغدوغنا بكا يا حمار يا كلب لا بولو زل عالم يدوغدوغنا معصوم لا خافته عليك فهم يوم دغبرنا الحمد لله يوم يدوغدوغنا يوم مرسنا بلاتي انت خبز رخلت سبيهونا برحب تساقنا هنا بحمام تساقنا هنا بحساسيه بكورونا بحد حد ነገር በቃ ለሕማም ያጋል ተጋልጥና ድነና ለነኹማ حواتنا ድምጽ ይገብረና አስምዑልና ሸርበልዎ ዝሮ ዝሮ ተقላላ በቃ አህናስ ወታደሮም ናይ ሞቃዕ ሕርፋንስ እንሆዎም እዮም ብጸልም ጎማ ያመጽኦም ዳጋፍዑለይና አሰራሱርለይና አህምኳስ ተقላላ ስርነና ይኑሮ ድነና ያ ቁርፋንማ ክላስ ደርጋ 400 ሰብ ዳብሽንት ቤት ተኸርኩ አንስ መኸሪ የለይ መርገጽ የለይ ናሽንት ቤት ማይ አብዝማና ሞጽ ይራገፍ احنا ደቅ ሰባት አይገብሩለይናይ ተقላላ 50 መጠን አይሕሱናይ እንደ ሐምና ሙይት በልኩለት ሙት በቃ ሕክምና ባህል አያውጹናይ ተقላላ ሙጻ ሕክምናስ የለይ 50 አይቆጥሩናይ ምን ጠርጠራ ገፍዒዳ ካይዱለይና ዳካይዱለይና ማለት ዝሮ ዝሮ ግን ተقላላ ድነኹም حواتنا ድምጽ ይገበረልና ላበላይ አብዝር ሱራህ ለኾነታ ግን ተقላላ በቃ አብላጢ መህረስና አብ ካርቶኒ መህረስና ወበርታ ይብልናይ ድንሶት የማይለን ሐማሚው ተقላላ ድሕማም ኮሮና ይኻል ደረጃ ይተባጽሕና ድነና አብዝ ጥዕኛር ነው ወሰብ የለይ ኩሉ ሕሙሚኡ ተقላላ ወዲ ሰብረ መሓንተ ኹብዝ ድኽልተ ሰብ ይወሃብ እዛቶም ናስ ሰመጠን ውን የውሎሚ መንጸርጸራ ገፍዒታ ካይደልና ላ ስዑድ ዓረቢያ አብ ኢትዮጵያ ድባል ወገን ዳካይዶ ለጨፍጣፊ ገፍዒ እዝዝናኻስ ድምጽ ይገበረልና ላመናዮ አነ ወደሃላ ማጣየ መሐርበሩኝ ይባል ወደሃላ ማጣየ አነ መሐርበሩኝ ድባል خرج السجن قلنا لنا على خارج اسر بيت ማለት مخرج 18 አካባቢ ዝሮ ዝሮ ስዑድ ዓረቢያ ተገብሮላ ዝማና ዝዋና ድክቲ ጎብሮላ ጋብራይ አውሪያ ድነይ ቱርታታ ተقላላ በቃ ብጸልም ጎማ ናይ ሙቃዕ ሕርፋንስ እንሆዎ ማዕጾላ ካፈቱ ዓሊከም ቢሽብሽ ያቡል ኻምኳስ አፍተ ሓንቲ ክልተ ሓንቲ ኹዝር ክልተ ሰብ ካመብላዕናስ ተقላላ ስድ ዳውርዱለይና ገፍዒ መንጸርጸራ ገፍዒ ኣብ ዝባና ፍጹም ለይዎ ገፍዒ ሕማም ሐምኻ ሕክምና ከይወስሩኻ 50 አይ ቆጥሩናይ አታ አርጊ አታ ኻልቢ ብናአታቶም ያሕማር ያ ከልብ ይብሉ ተقላላስ በቃ ይመጹ በቃ መምጾ ሰዓቶም አይፍለጥ ይመጹ በቃ ሰዓት ጥር በለ ሰዓት ቃትሪ መጾም ብጸልም ጎማ ይርጉልጉ አልሐምዱሊላህ ተقላላ ስርሰት ለና ይለን ሐማማይ ለኮሮና ደገለይ ተጋልጣናና ተقላላ ተኛር ነው ወሰብ የለይ በስነ ስርዓት ሐክማይ حاكم وصولنا حمخا رئيسي نغورخو خابدي حارور خطابخا حرور بالموت بل يملو تقلا حمزه بل بنطرطراي غفعيدا كايدنا لابزانا دنكم حواتنا دمصي غورلنا لا والله شربلو فهلا ماتا انا محارب الروحي بحال على خارج اسر بيتنا اننا مخرج 10 8 دنكم حواتنا دمصي غبرنا لا برازيل ወጨርሻል እሺ በጣም አመሰግናለሁ ለኦሮሞኛ ተናጋሪዎች ብሰጥልኝ እሺ
Egaa akkuma beekamu wanti isin ibsinu rakkuma mana kana keessa jiru kan yeroo kaan ibsachaatiin hin turre akkuma isinillee quba qabdani. Kun akkuma ijaanis viidiyoodhaanis qabatamaan laaltaniitiin hin agartan kana rakkoo baay'ee hammaataadha. Kanaaf san jennellee haasofnellee fixuu hin dandeenyu. Namoota dhukkubsataniif yaalli achitti kennamu yoo ni jira silaa nyaataaf dhugaatii namni isinii kennu hin jiru waan uffattanii fi waan afattan akka hin qabne viidiyoon siragaadhaa feestaala uffattanii ciciisaa jirtanii simintoo qollarra hono qabbana tanaan yeroonis lafti qabbanaa ciciisaa jirtan akkuma agarru kana yoo namni dhukkubsate namni nama dhukkubsateef tajaajila yaalaa kennu ni jira. Wallahi obboleessa kiyya gaafii batalay jechuun jabeenyaan guyyaa kaleessaaf hagardaatti na yaachistu keessaati gaafii jabduudha na gaafatte. Gaafii guyyaa kaleessaa saahibni kiyya asitti na bira dhukkubsatee itti dhaheetiin abooni dhukkubaati nama marfee deemiti marfee naa waraanii jeen askaraan. Afaan kiyyaaniin namni tokkochi hin gaafatiin jechuudha. Kan jettee hin taane kan jecha kiyyaan an gaafadhee jechuudha. Hin dhukkubaati nama kana marfee naa waraanii an jennaan ni du'ee naan jedhe. Mee namni qalbii qabuu fi namni yaadeetiin waa hubatu tokko jecha kanarraa maal hubata? Ni du'ee naan jedhe aboon duuneeti. Fuudhiiti ilaaja naa godhii fi naa deebisii jeen. Yoo du'e qofa balbala dhayitana malee irjaa naan jedhe. Irjaa fi maallaq naan jedhe loomoo tallaa jaajaahiz naan jedhe. Awaddi ala tuul tallaa jaanaan jedhe. Okay, du'aan malee mana kana keessaa gabba'uun hin jirtu isiniin jechaa jiran jechuu. Waan takka irra deebi'anii har'as kunoo saahibni kiyya deemee gaafatan yoo du'eetiin hin jiraate balbala dhayi tallaajaan banaadha itti ol darbinaanaan jee asii gabba'uun hin danda'amu jaan. Namoota ala jiranitti. Inni banaadha jaan jarri. Gas kana qophiin jaraa kana jechuudha. Malee sanii achitti gara nyaattiin tokko wanni takka hin jirtu ilma namaa kan akka ilma namaatti hin beekanii ilma namaa jedhanii waaman yaa himaar yaa kalbi jedhanii yaa saree yaa harree jedhanii ilma namaa waamanii jechuudha. Akka laalee argu kanatti dhalattoota Itoophiyaa qofaa warra lammummaan isaanii Itoophiyaa ta'e qofa mana hidhaa Xariiqal Kharjii amma isin keessa jirtan keessaafuu kutaa amma isin nu garsiisaa jirtan kana keessatti namni argamu cufti maaliifi lammiin biraa as keessa maaf hin jiraatin maaliifi lammii Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffata mootummaan Saudi Arabiyaa? Kana akkanutti ilaalleetiin hubannutti hedduu biyyoota addunyaa hedduun biyya kana keessatti ni argamanii garuu bakka bu'aan isaanii kan biyya kana jiru otoo rakkoon isaanirra gaheellee hatattamattiin isaan dhaqqaba. Fakkeenyaaf namni saahiba kiyyaa kan wajjin dalagaatiin hin ture lammii Sumaalee kan ta'e qabamee akkuma kiyya. Eega an qabamee baatii jaha seene inni qabamee otoon oolin otoon bulin hogguma san karoorri wanti silaa guutamee fiiti as keessaa baheetiin hin gale abboo akkamitti baate haalli qabannaa mana hidhaa keessanii isin biramee akkamiin jee gaafadhe akkaataa agartu kan obboleessa kiyya nuti kunoo kubzii tana namni ufiin eeguudhaaf kunoo akkatti kaata kunoo kubzii takka kunoo laale isii tana yoo agarte tan amma abbaa lamaas keessa jira nama lamaa fi kunoo feestaala keessa kaateetiin ufiin eeguuf akkana kaayatala kuni amma as agartu kuni adas jaaniin isa biyya keenyaa kana jechuun mishira qorraa dhalaal kun taayifoidii fida mataan isaa taayifoidii jira fida waan qorraa nyaachuun wanta ganama kaayame maayina ikasirra taayifoid fida kun namni barate ni beeka isa kanatti kaahee ruuhii ufiitiin eeggataa jechuudha nama lama kubzii lama jechuun haphii lama biyya keenyaa hin geenne qochee jechuudha feestaala isaaba feestaalaatti tilmaamuu dandeetti. Sigala akka agartu kan achirratti kaatee isiniin kaaya. Kanaaf dhaafadhee jennaan haalli qabannaa mana hidhaa keessanii kilaasa nambara keessan warri Sumaalee hin baasonni keessan isinitti dhufanii jennaan guyyutti lama deebi'anii sadi deebi'anii nu laalanii jedhe. Nyaataa dhugaatii jedhe. Kan nuti amma akkanatti ittiin of eeguuf achi kaayannu kana kubzii seeraan kun olaal obboleessa kiyya laaf isii tana jechuudha laaf. Namni tokkochi tana nyaateetiniin olaa jechuudha. Garta harka kiyyan geettuu jechuudha. Harka kiyyan geettuudha. Garte kana nyaateetiniin bulaa jechuudha namni kenna kuno.
bal'inna isiillee waan agartu kana jechuudha. Sooftiidhaan garaagarummaan qabdu jechuudha. Isi tana nyaatan. As dhimma kiyya irratti si deebi'a isa san saahiba kiyyaa san gaafadhee mee akkami haalli qabannaa mana hidhaa keessanii jedhee oguun gaafadhu. Manni hidhaa kenna waan ala jirruun garaagarummaa takka hin qabnu. Imbaasii biyya san jiru imbaasii Somaalee ka biyya san jirutu dhalattoota lammii Somaalee ta'an warra lammii Somaaliyaa ta'an achitti nyaataaf dhugaatii akkasumas uffata waan barbaachisu tajaajila nyaataa hundaa'uu kennaafii jira jechuudha. Imbaasiin isaanii kan as jiru nuti amma feestaala akkuma agartu kana feestaala kana uffanna. Uffanni isaan uffatan baxxaaniyaa habbaa afuriin qabanaan jedhe natti kakatee rabbi shaahidii afuriin qabanaan jedhe. Birdilibsi kan qorraa kan nuti waraqaa uffannu kana habbaa afuriin qabanaan jedhe. Firaashaan qabanaan jedhe. Sumaaleedha wajjii dalagaatiin hin turre gargari qabame. Durseen qabame baatii jaa keessa ture. Ani baatii 8 as keessa jira inni baatii takka osoo hin guunne bulii 15 biyya galee biyyarraa innaa dawwale jechuudha. Hagana akka lammiitti akka biyyaatti garaagarummaa akkanaa qabnaa jechuudha. Kanaaf rakkoo hedduu argaa jirra. Nama bakka bu'eetiin rakkoo teenya tana nu arguu wallaalle. Dhibee teenya nama nu beeku hin wallaalle. Kanaaf manguddoota hedduun nu keessa jira. Kan qaamni isaanii miidhamaa hedduun nu keessa jira. Kan dhukkubsate kun waan akkanaa jedhamuun itti jira. Kanaaf ammoo hawaasni keenya akkamitti nu arguu dhabee ammas komiin hawaasa warroota diyaaspooraa biraa komii qabna. Miidiyaan Oromoon qabdus haganaa miti. Miidiyaan Itiyoophiyaan qabdus haganaa miti. Maaliifi kuno akkatti waliin gahan jechuu kuno akkatti waan qaban kukutanii waliin gahan miidiyaan Oromoon qabdu Itoophiyaan qabdu haganaa miti. Feestaala kana akkuma agartu kana hodhatanii namni feestaala kana bitachuu hin danda'u jechuudha. Kunu mallaqa guddaa riyaal 50 qarshii biyya keenyaa riyaala 500 birrii 500 galaa jechuudha. Hodhatee akkanatti jiraata. Kanaaf obboleeyyan tiyya miidiyaan Itoophiyaan qabdu hammanaa miidiyaan Oromoon qabdu OMN BBS kanuma lamaan qofa sagalee uummata keenyaa ta'a. Bakka miidiyaattis hanqina guddaa qabna. Ammas bakka dhageettii warroota qabanii warroota aktiivistoota warroota ulamaa'ota warroota qeessota abbootii gaddaa abbootii amantaa hayyoota akkasuma ammoo abbootuma keenyarraayyuu komii qabnaa jechuudha. Nuti ilmaan isaaniitii miti. Nuti ilmaan isaaniitii miti abbootuma keenya kan nu dhalanirraa komii qabna. Dhimma siyaasaatii fi hiriiraa fi karaa cufuudhaan beekamanii nuti ilmaan isaanii kana akkamitti irraanfatanii. Dhaamsa xumuraa namni biraa yoo haa jiraatu taate simaddii yoo itti nuu kennite dhaamsa xumuraa haa dhaammatanii. Dhaamsa xumuraa kanuma dhimma komii miidiyaatii fi akkasuma ammoo warroota dippiloomaasii warroota diyaaspooraa biyya alaa jiranii kan hawaasuma keenya bal'aa kan biyya keessatti argaman sagalee keenya akkam nu ta'uu dhabanidha. Kaaniif obboleessa kiyya kan na bira jiru kanatti si dabarsa. Kanaati obboleeyyan tiyya idil addunyaa irra jirtan sagalee keessan jabeessaatii nuu tahaa isiniin jenna. Isin malee waan biraa hin qabnu kanaaf isinitti iyyina kanaaf hirriba isin dhoggina. Kanaaf jechi keenya kun rakkoon teetu haa nyaattu isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kuni rakkoon keenya akkuma tanaan dura isinitti jira beektanii. Kanaafiyyuu nuti ammallee akkuma reefi ibsannetti nuti warroota FB irraa jiratullee ta'e eenyu haa ta'u warroota miidiyaa gurguddaa qabu kamuunuu warroota sagalee nuuf ta'ee nuuf iyyaa jiruun dursinee galatoomaa nuuf jennee dura isaanii galata kennina. Akkuma dhaamsi xumuraa akkuma isin sagalee nuuf taatanii guyyaa har'aa kana nuuf dhaabbatanii miira keenyaa fi qaama qalbii nu bira dhaabbataniiti miidiyaaleen hafeen kaniin Oromoon qabduun kan biyyattiin qabdu hundi isaaniitu akkanatti nu bira akka dhaabbatanii dhaamsa kanumaan dabarsaafi. Tolega hedduu ulfaadhaa isiniin jenna nutis gama keenyaan dhaamsi keessan hawaasa Oromoo akkasumas ummata Itoophiyaa guutuu bira akka isiniif gahu abdii qabna. Abbootiin amantaa sheekonni paastaroonni qeesonnii fi kan waaqeffataa akkasumas abbootiin gadaa dhimma
ijoollee teenya takkaa'u ilmaan keessan kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa biyya sanii jidduutti rakkachaa jiran kanaaf sagalee akka taatan gama keenyaan isinitti dhaamna. Gama biraatiin ammoo obbo Leencoo Baatii yeroo ammatti imbaasii Saudi Arabiyaa keessa Itoophiyaa bakka bu'anii hojjetaa yeroo isaan jiranitti ilmaan Oromoo akkasumas lammiileen Itoophiyaa garagaraa rakkataa jiraatuun kun hedduu waan nama qaanfachiisu akkasumas hedduu waan nama gaddisiisu. Namni uummata Oromoo bakka bu'ee yeroo dheeraa mirgaa fi bilisummaa ilmaan Oromootiifin dhaabbadhee jedhee qabsaawaa ture osoo bakka san jiru ilmaan Oromoo bifa amma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan akka malee rakkatanii beela'anii dheebotanii fayyaa isaaniitiif yaala dhabanii peestaala qoshaasha itti haran uffatanii walitti adda dhoosanii walitti hodhanii uffatanii simintoo qollarra ciciisaa jiranii yeroo imbaasileen biyyoota garagaraa lammiilee isaaniitiif akkuma amma obboleeyyan keenya himaa jiran kanatti waan barbaachisu dhaleessanii nyaataa dhugaatii uffata waa hundaa'u haga tajaajila fayyaa ga'utti dhiheessaa fi jiranitti ummanni keenya lammiileen Itoophiyaa ummanni Oromoo sabaan Oromoo tahan keessaafuu heddumminaan mana hidhaa kana keessatti akka malee roorrifamaa jiraachuu arguu caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya kana addaa hidhamtoota mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessummaa godhannee isiniif dhiheessine asirratti kan raawwatu ta'a. Ana Arif Ahmad gama ogummaa teeknikaaf kaameraatiin Abdii Jamaal nafaana ture. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.